The more you learn, the more knowledge you gain. LA Coaching Center Nongpo provides special coaching for class 9 and 10 in maths for MBOS, CBSE and ICSE. Coaching for class 11 and 12 commerce and BCom. Coaching for job aspirants in the field of finance and accounting. Coaching for Intelligence Bureau SA Recruitment 2025. Register yourself immediately by calling 977-431-9227 or 9366-531176. Lese kendai ke khana bansa kan mau ya ke kurs 10. Hak baga kurs 10 Meghalaya mentak singi ke lapan long ya ke seminar ke bala khot kerpang tang ya kinong ilam kur bat ki dikhot nagi unit trikam baper jom ke kurs 10 ki badan hak leng. Ya kene seminar ke bala bu ya ke phang ban pensyai bat ru hak ju ke por ban yetai ke di halor ke phang ke baong ke benta ukunyi hak kur. Laban nong baga de ke mat ke badon kambha bakum ke jat benriu ke bajat cek ke kentai henry ke bau kunyi udon ya ke benta ke bakrau e hak kur bat ki kam kur kam yeng ki yat hak jing penya ukunyi jong ke kur. Hagani seminar lawan ban ai jing syai bat jing pensyai da ka profesor stream led dekhar ka badi ka no hikai len ka profesor haskul ba nehu baruba HT Wells Sten. Hagani ki juga skingi lapet baru ya ka kot ka bala tho bat penbit penbiang da u Dr. Batskam Sten ya ka balai kerteng pathways to success career guidance for student. Hak bayek ne ka kot lapet ba hagani ka skingi da ka profesor stream led dekhar. Nalor ki resource person bat ki nong ilam bat ki nong kit kam ka seng kurs 10 laidon lang ru ki nong ilam jong kurs 10 pelun ki baken thop ya u Gilbert Sten ubri presiden ka kur uba finally Sten ubri secretary lembat ki we Terima kasih jam berapa? Nah, kurang ya kursen berapa? Dari Jumden, dari lepas resmi, kepala Trish from the Fotografi, Dr. Batskam Sten bagi career Sten. Pada kali lepas tentang berjingirap tak ya dalam hari semula Dr. Sten. IT yang di tingkat misalnya tertentu Dr. Pada pathways to success, but ini juga berarti pun dipilih untuk berjaya di kuliah joki, dan yang sedang berdiri pada mereka yang ada, but what they become which pun nak sila terbaik. Kalau dia debat literary criticism, dan dia jadi syariah yang apa tadi. Di nasmok kurang, but she's on iba teaching Wells dan ina ba narupunay January namdan silong di siya na di tulis siya ba na doon sa Vietnam di laong ina ba kwa iki bagilong resource person master po silong na blog diary jonga ba nanupsim at nandon da i mga pula na nakasingin siya nila ni the general meeting jong
sur pai ta kembali mute kan te po su ha di jolium nei nama ro ngana de pat la tulang di ngatun kenya la tulang pengandon bagi kursus dan metagasi apa apa semua seorang pejabat omba iwe ini student juga Kristen iban handi berpinta ila long student iba start kalau start ni dia semua kebetulan minat kebetulan reshitam but kalau di student di kampung mana dia long kaya kat lo kami saudara dan misal salam di Greece ila nanda ko tayo but is dip pagkatang iyo kalau kapapun jadi kreatif kapapun iso na ano katalahan pamang hagari ko ako mga onki balengkong unang ikay paar student jama ngayon na pi ng ko na achievement na ayo ko yung kulata ng pagkiya wala na out ang sini na doon ang dedication ng tao lay na isuya yung pangyayari di na sudon kam ang kijin mau di jingway mga nga syakri yang sa English society yang nanti salam dari kami halapan maksudnya di tipe kawa saya tahu untuk di kamu pun kaya dalam negara ini kapang dari pemerintah jadi hampir mereka dan sakti menjadi kawa festivals dan umina opini berkurba ke emnan salam dan kena jemut lang hakili berarti kabenta jom opini berkur but kabenta jom opini ru haka emnan salam di dan kuliah people makalong nang ba hiru pini yo na kuliah ta atau dalam kucing pilih habis ni kami dalam ya kau session tak bagi tulis pilih Hashwa bertanya ke bentau kini haga korban enam salam ini kan sungguh shwai apakah besi halor ke longkor longjai kata ban snoko badai pakai cat penjah hau besi kadai syakal yang kekemi bat kumlo pat laya lam la pensan yang kekor ada jin kecil di jum kini kanu kekor kan om long ke skem lem dan kipaya lem dan nong lem dalam dirije lem dalam iba tempat jangan kor kita di ini upini udai umnen ne upara jomla kekemi ya ubaki persan di kot imaramba dari imahe lani imaden imabe imana ibado terter aku kecinghe cingret hagar ta jongki ya upini jong imei ni kot imadot imaba badak ikon jonga kem khot ye ida imadot ya ikini ibanin kong jongkor la jutek to site-nya ni usut-nya ubalong ukon ka yaway badyo pao ubanin kong wan songkha ha ka yaway la dit kong thawlang uni ukon jong ka yaway ba thawlang tumukini banin kong jongkor udan ka jingit kre banya sai hakmat udai maka hukum na kabenta la kur bejat wa ideal de na kabenta kur haringkat ka kamram maka ikhtiar ka baudan le puni bolong no punya ke kur pa ulung do ubasatnya na kabenta ka bhagamya kipara kipesan kipor di bagente kashigente jo puni kalong kanai aga kipara kipesakin junut saham ulong ay bor ya baro di kampur nazo kanyang hado kanyang yang ujuk lalu ya kanong may kanong pa kabahir kuten kung kanong temen ka baka para hado ni ka persa hado kanong le ulma patan kayi ya kanong temen naga benta ka jing to shimet ni naga jing tukla nga jongka dan rei hada ne kabor ba umsau ka persang bandrong bandra di gelar nori kide ke baro kide kita kan mau ini but we have to go back to the roots we have a life high yang bisa icip ba jok kalongkur ba kajilong
jai berseru kasih telah juni. The congratulations and presentation juni. Tolong keba semua kenal dan tolong keba very true. Oh, kadai shisha. Kadon hagi tips malam juni. Kadon hagi remyang situ juni. Emre bagi sah hijack no hagi weibat kadau nisau kuba sudah kamshu yang dari di gedustur tahu jisu ang awan dan bencana hiki di ngasupa banget ban bersulang kemudian ban bersilang kemudian dia kayak keba i Dr. Strilla Dhar ilakren kabadai hakadai kejuk jungi keba merta hakaba niyoi adon kejing aksiden bagi bagi ideologi di bawah nakalian jong kaniam lese giwe bagi ideologi di bawah na giwe bagi genhon hakabara tendeng ngisha ceno kelah pemban lagi keren sya hangka jai kendrukasi jungi syapang ke lompur kalong jungi nama ganilong di Kristan ngisha ceno hakiwe pan niu ii dia kari berbuat kejadian beliau. Na syai'ong abang alai namta di program memper bangai ii dia kari kejadian beliau tak kadau belum ada. Tak kadau na yen boleh lembok long nama bang ii dia kari kejadian beliau. Di teng ia keren sepang kari kejadian beliau lanega lompur kalungcai dan kakapor election. Dan dari election pan laklan no ekata kalongpur kalongha laklan no ekata jadi lopi baro di kakadau kadon kejeng aksiden akal pomperkah produk jong ikini nandai bat ikini jong kejut kepemenda nama ba ngiadon ia kita kaidon di loper kiba tersufu oleh pentuan di rumah perkat pertain juga kata kepada from nanta kebaan dari kadai kebagi ong kadinya jengai joki long kini nama kepoiman nak tahu bah ke distance saya kemarin Henry hakat mobile mentah subha sudah hilayo banyakan derangka kesurok ru subha badia mensuai hukum surok dia di sini macam dia tak sebentar tentang lapoi hakata de Henry lese ka mon kepercuat di lengkap kilong ini kilong ba nama kadangindon kamon kepercuat lalu kata ka jikli kumbaong doktor matrai nginom la ban pendek dia kata ke kameram ini begini lah dari sisin sibelai bandai jungo bandai domlang rata pergi terbaik dan keren di doktor ngaperkan ngaruh bador di persa ngadai bandai lampi pining lagi sistem tak bandai don pergi om day lang bansuk dom iki bansuk kengkit iki bakla Henry banyalam bikinik iki lane banyalam Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District kepada pelong Shisi Tayo Halite Flower Higher Secondary School Maubri akot kau yang bahaban admission ye pi baru ki kenaret pat ki balarung baru ki bakwa punya ijin ajin tip shipang ke music but theory but practical hakani ke music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard gitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani ke music school ke pelong ro street performance per ki music concert amal laus nam kum kadak man ailar ki kena ki bapulia kani music school makin simpan tah kiran san ban pen igi sap ki pong di pagidon ipadiang sompai pi baro ki bakloy berman puli aganin music school ban tep kambanya somha ban phone hagi number pudle shibun pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi phun shangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mansi ne menmir pranyo lai ariwei sau iwei